Welcome back to another video mga kabagis and sis. And for today's video, adang pinay tata Baguio City. Baguio day tata, so dati parade. Amuente tata di gito'y sabasabaling nga chapters dito'y Baguio City. May kayo. Hey, fresh bye. Timbaga bigat mo fresh. Oh, Nabigat mo advice ha. Salah siya gaya. Okay, pamamuka fresh. Di gito'y kakabagis tayo. Sakti Noriel Villara, Presidente ti Kayang Hilltop Chapter. Okay, so anya tata di kanap dito'y Baguio City fresh. Basta maganda dito'y kuha tayo, viewers tayo. Ikwa Baguio Day. Okay. Dati pa rin ni. Nabiglag kaya mga ka. Kung ko ni... Okay. So na duty fresh, hindi kaya Hilltop. Tete ba, tibay tayo. Okay, dagan, boys. Kami Sherwin Kim, Laigo, Vice Pres, iti Kayang Hilltop. May kayon ta intayo makiparid iti Baguio Day. Yes, Baguio day tata. So, boys, konting mensahemet lang kandi gito'y kakabagis tayo tata. Agbibuyo tata. Ba, makamuntulat ta ni advice. Okay, sino pa? Ito yung opisales. May sabay, may sabay. Lemay, lemay. Okay, baru pukis. Okay, taka, lemay. Ay, may baga bigat ay pinayamin. Jack ni Mike, MIT Kayang Hilltop Chapter. Okay. So, how many years yan iti Kayang Hilltop? 2 years, 2 years. Okay. So, anya ti karap tata dito ay Baguio City. Founding day ng Baguio. Okay, hindi tayo bisita. Basta? Okay, mapatemat di sa Valley Chapter. Mga kabagis and sis, dito, mamaya tayo. Fresh damat iti. Hello, fresh. Okay. Medyo kila ka mga ba? Okay, press na kan. Siya ni Alvin Paredes, Chapter President ni Riders, si Riders, 61892. Oh, press, manumat ti strength yun at ti si Riders. Kuha pa going to 30, si members ko. Dati Sector 2. Sector 2. When, Ngayon, dama ko lang press, mabalim ba sumali iti awang motor na ti si Riders? kalimut. Basta umay dati ko. Rides na? Rides. Mabalin naman ang OBR. Okay, press, konting mensahe lang kan digito yung kakabagis tayo. Digito yung bibuya tata. Be active. Be active always. Tapos, no, when it comes to community service, ije tayo kanayon. And loyalty and respect. Okay. Okay, salamat press. O sino pwede dito kakatong opisyalis mo tata? Kadwag ni Presidente Sector 2 ni Jericho. Okay. Bagis ko, Jericho. Jericho. Okay. Timbag na bigat mga po, pre. Ayan, nakan. Jericho. Jericho. Quiapo. Oo. Presidente Sector 2. Oh, mensahe man katigiti kakabagis tayo tata. Ngagbaybuya. Kuhaan tayo nga maumang tumulong kan agaramit ti ado nga project tap no ano ti matulungan tayo kan oray basit lang maitulong tayo at sa doon na itulong tayo kasi. Okay, nice nga mensahe, pre. Salamat. Okay, sa tata, mamaya tayo matdete, Vice Gov. Okay. Sis, teka. Sorry, may naayos. Pangalan, sis. Marches Cotto po, Vice Gov. Oh, Vice Gov. Oh, sis, may mga mensahe ka ba sa mga kabagis natin? Nanonood ngayon? Happy Baguio Day, everyone! Ayun! Yun lang? Yun lang, tapos lang! Sabi rin sa'yo, deti mat, mga kabagis tayo, pamamu tayo. Presidente ti? STI New Lukban. Okay, Presidente ti STI New Lukban. Nagan, bagis ko. Kenneth James Luzon, Presidente. Oh, how many years ka nga Presidente ti chapter yo? Bali, sorok nga may sa taonan. Kumusta mat ti pagiging presidente ti STI University chapter? Dati projects tayo for barangays and DKJ schools. Awesome. Wait, sakto tadape di prospect tayo nga project dito ABCR nya. Fratball. When advisor. Ada punto to yun. Adam. Ano yun ang data? Dalay. Okay, so konting mensahe mat lang kan digito yung kakabagis tayo agbibuya tata, press. Message. Para dagi kabagis tayo sis agbiag tayo Happy Baguio Day.
Happy Baguio Day. Yun lang pre, salamat. Tamat mga kabagis, iyam amok kinyayo dito governor iti SI dito Baguio Benguet may kayo. Dito mga kabagis ko, iyam amok tayo dito. Gob tayo. Gob. Okay. Pagpardaan. Nagdagda. Yaman mo kada kayo kakabagis dito Gob tayo dito Baguio Benguet. Ni Gob Tantan Gob. Limbaga bigat mo. Good morning, good morning. Ano ang meron ngayon dito sa Baguio City? 111. Charter anniversary ng Baguio. 100. Ay, 115, sorry. Okay. 115. Okay, so this is the opportunity to ask Gob. Going back Gob, apay nga pinilim SI nga fraternity. Syempre, Ilocano tayo. Syempre, doon tayo sa Ilocano. So Gob, anya chapter ni Gob. Pine City Colleges. Okay, shout out mo digi ko kakabagis 35 City. Shout out amin nga SI ti Lubong. Han lang ang chapter ko, pero shout out matlaw. Okay. Pine City Colleges Oh, chapter. again roll kay Jayo ko. Aginwell kayo dyan. Aginwell kayo dyan. Okay, salamat ka. Linglingat ka. Ang paradahan dito, napupuno. Mga kabagis, yung mamukin niya ti presidente iti Pines chapter. Naga na po pres. Denmark Tigawan, Presidente Pine City Colleges Chapter. So, kaano ka pa nga nagbaling nga presidente? Nanipot 2017, advisor. 2017. Okay, so apay nga pinilim iti SI as a fraternity. Ti panagkuha ti second family, brotherhood, sisterhood. Ti panagkami community service gamin, advisor. Ko lang pres, dapat may bagang nga mensahe kan digiti kakabagis tayo all over the world. Mensahe na lang. Mayat daytoy sinalyan nyo kakabsat. Anyo kung makapukawan ti respeto number 1 data. Already no papapanan respeto ti number 1 day lang advisor. Okay. So dito iti presidente iti Pines City Colleges. Pres. So, deji lang iti vlog tayo for today mga kabagis and sis. Namamuyo digi officialis mi dito i Baguio City. Sapay kumata nakayatan nyo dito i video. And before I end this video, kanay ko ibagati agbiag ti Bansang Pilipinas, agbiag ti SI. Agbiag ti City ti Baguio.